Esselamu aleykum rahmetullahi teala ve berekatuhu mire mangle saydime peynalen tay mire mangle saydime praylalen. Mangava te spodelinав tumencar yek hikaj kova su desinjape ki doba e pekambereske Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ve ala aliki ki Medina ko te sorživinala sine. Ko oleskiri dis yek manush na aloleske omeriba ama nisar tridel piduša. Kedi sale o komšije, kedi sale o amala, kedi sale o dostija, kedi sale familija, a čikernale rakencar tridel piduša, nisar ti kloli duša leskri. Ie katar maškarlende popurova kerala, abe te sikavale te vakiralo šahadeti belke o Allah kasmilunel peleske hem kaleleskri duša polokestre. Пробинена те вакиренески о шахадети, ама нисар нашти ти изговоринел о шахадети. Тамам починила те вакирел ла илахе иллаллах Мухаммад Расулуллах, ашхаду ан ла илахе иллаллах ва ашхаду анна Мухаммаден абдуху ва расулуху. Олескри чип тулола нашти ти изговоринел о лафија. Ама бари мука цидела. Нисар и душа ти кло лескри таро вуджути. Ава керена ек, те викина е Ресули акате, па те дикао Ресули, ша нешто те поможи на аме. Викина на Ресули, о Ресули, авала, селам алейкум, алейкум селам, дикела е мануше, едва и воги, лела, нисари душа те дол. Вакла ја Ресулула, амен вакералеско шадете, овам нашти изговорино шадети, тулела и чебеске. Покушинјао Ресули да, те вакералеско шадети, нисар о мануш, те завршинол јеклафи барем. Нейс, почела далека ли мануши силе даем дат дживде, ја Ресулулла вакерла, одатле скоро наклај дуне, ама и дај панда дживди, живинела вакерла кате, туј три махале попре амендар. О Ресули лела е ки дуе манушен, джала си дела друмо, ки дај. Селам алейкум, алейкум селам. И пури ке да диклае, Ресули ушчиндили копре, ја Ресулулла. Свагеро Allah чијат кориманде. Ева кирга люме букеату те пурие. Сојбути, па вакерла то чаво вогици дела. Ама нисар пидушате дел е Allah еске. Те пучавтут, сарсино чаво према туте. О, вакерга ја Ресул. Ма пуча. Баро зулуми кирга манге. Баро акаретиан ја манге. Bare muke cidin jumlestar, baro paripe cidin jumlestar. So nava kerela sinemange ya Resulullah. Pa duri po vas dinge upravande. Eva kirga šum purije. Ako tu na denjanleske halaluko, ovi duša našti dola. Nava kirga ya Resulullah. Kermange halali. Me halali te kera me čaveske na kera vavdihilara. Ako vakirga puri. Ама пекамбери салаллаху алейхи ве селем сине мудро мануш. Нарединела кава адале дуе манушенге солела пеа. Те керене ки јак бари агла кодвор лаки. Ама баријак. Леля кава кашта. Рединге, керге, почингете тарени јак. Буд бари. И пури пучела Ресуле. Ја Ресулуллах. Соске таре аманге кодвора ке јак. Pa vakirla ka jak me tarava, ka nafte çave, akate hem ka çivavle ki jak te taravle. A tu te dike. I purke da šungja Resules tarakava lafi. Počinja to aklaman, ja Resulullah. Tarolla kere aka, počinja svate pere. Mo kalbi namukjelo dova te kere. Мо калби нашти дела ту изините керо два мечавеске. Ани пале меаќа нашти дикена сарту катаре мечаве. Епа пурие, ака јак со дикеај, дали буд потикни, него која јак е дженемескири, ако надеале халалуку. Ја Ресулуллах, керава халали бинкат мечавеске, сасо кергаманге. А чавени јак, o Resuli lela pe manushen, jala ko kerleske,
Haydi vakir yakına vakir parlamento şehadeti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Vakir olmamış palaneste. Haydi vakir la ilahe illallah Muhammed Resulullah. O manuš vakir Allah palaneste. Pravdi li leskriči loki izgovorim ja o šehadeti. Hema gear o Allah lela o leskri duša odvinjala taro leskoro teni taro leskoro vujudi. Som angela te del pouka aka vahikai. Aka ja slučka. Mangela te dela men pouka дека hemko Kurani o ajeti. Hemko hadisija je pekambereske. O Allah vakergamenge kopiro lil hem keda bismillahirrahmanirrahim. Hem keda kovel paripete dia hem te dade. Ma vakerlenge uf nego ja pomožilnem, araklen hem diklen. Soske Allah keda sjansine tutikno ola rakletut, ola bayrargetut. Hadisi taro pekamberi sallallahu aleyhi ve sellem o cenneti kaya raklovala ya Resulullah. 3 puti vakerja tela kopre dajake, a 1 puti vakerja kova staje dadeske. Со значинела кава, а кава значинела дека а мен си ем дужно те дика маре родителен, те дика амаре даен, амаре даден, те си каваленгек манушипеек ахляко, соске амари дай, си неаминге бишуштар сакја копре, а амаро дат мучисалило, те анеламге е корка маро кокер. Ме ми синава, мире прајлален, мире пајнален, поготово етерне генерацијаке, ме мислинава дека ака ја поука вајлани тоа поучно, дешајте промени немпес, помаро понашај, помаро респекти, помаро ахляко, каши помаре родителенде, а посебно помаре дајаке, те сикавенјек инсанлуко, соске чаче, о Аллах, и прво казна со казнинеламен, сар калел амари душа. Хем сар содичен, ака јава хикај, насинело ке омануште дел пи душа, саджикоте и дај на керјалеске халали. Еселаму алейкум, рахметуллахи таала ве берекатеху.